friend, welcome back again with Developers guys. Sebelum nonton videonya, ada baiknya kita nonton intro gue dulu, oke? Ada di video. Ya. Oke. Sip, jalan. Satu tolak kanan, tolak kiri.
Hatim wa ila Syekh Jalaluddin Al-Mahali mu'alif Mahali Audun Sulaiman Sayyidin Al-Mahlibar wa mu'alif Fatum wa ila Syekh Abdul Suja wa ila Syekh Salim bin Sumer Al-Adrami wa ila Syekh Nawawi Al-Bantani khususun ila Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdul Rahim bin Malik mu'alif Al-Fiyah wa ila Syekh Sun Haji mu'alif Syuruh wa ila Syekh Yahya Al-Indiki mu'alif Imbit wa ila Syekh Ahmad Alif mu'alif Yaqur wa ila Syekh Abdul Rahman Al-Andari mu'alif Sulamuna wa Roka bibarakati wa ikaromati wa bijajatim wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dini wa dunya wal akhirah al-Fatihah. Jamil awliya illahi ta'ala alladhi yantashiruna fi baladil Indonesia khususan ila Maulana Malik Ibrahim Sunan Persik ila Raden Rahmatullah Sunan Ampel ila Raden Madun Sunan Bonang ila Raden Raden Kalijaga ila Raden Ainul Yakin Sunan Giri ila Raden Amin Haji Sunan Mulia ila Raden Jabar Sudi Sunan Kudus ila Raden Hasim Sunan Derajat ila Raden Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Audusun ila Syekh Syamsuddin Syekh Romi Batampar Madura ila Syekh Wali Bangkalan Madura Audusun ila Syekh Haji Ampil Yoni Pamijan ila Syekh Sembahut Ibuahi Pemasalan ila Syekh Sejak Pernah Membuka Ila Syekh dan Negara Pamijan Kidul ila Syekh Abdul Qadir Kanda wa Musa min Habib Husain bin Habib Abi Bakar Ali Idrus luar Batang.